Mofuta o motjha wa COVID-19 e leng B.1.1.529 o nama ka potlako mme bahlanka ba lefapha la bophelo ba boletse ha mofuta ona o se o nametse diprovinseng tse ding maobane ho hatisitswe ditshwaetso tse ntjha tse ka hodimo ho diperesente tse 80 provinseng ya Gauteng. This new COVID variant is just gonna inconvenience us much more because at the moment I'm planning an initiation ceremony which should have happened last year already. Ba bang ba baahi ba boletse ha maemo a jwale a ho fumanwa ha mofuta o motjha wa COVID-19 a ba hlokisa botsitso. I'm a nail tech, so I depend on this festive season in order to make money and sustain a living. Beng ba dibaka tsa ho jella le bona ba ngoreile haholo ka ditaba tsena tsa moraorao boholo ba bona bo boletse ha bone bona le tshepo ya hore maemo a tla khutlela setlwaeding haufinyana. Not going to survive another lockdown. We will never ever recover financially from it. We are preparing for the festive season to use this as a springboard to be able to pay back some of our leases, our bank loans, suppliers, to just get to a position where we are bringing beautiful people back to work. Dipalopalo di bontsha ha baahi ba entang kgahlano le kokwanahloko ena di theohile ka sekgahla bahlanka lefapheng la thuto la Gauteng ba ipileditse ho batjha ho enta. We understand that most of the grade 12s will be finishing their examination in due course, and there's planned parties and matric dances which we will then encourage that all learners must be vaccinated so that when they go to those parties they are safe. Bahlanka lefapheng la bophelo ba ipileditse ho baahi ho rwala dimonkwane le ho sielana sebaka ka nako tsohle.